Wasya wa Muimi. Mwana musaisia wende kwelola mutongo itivi ngwatanio ya mukambane kilungu cha Wasya wa Muimi tukuna kilungu kini kenda wese ya miunda yitu na mibuko yitu na ende misi yitu ina lewa kuyana nita wa Steven Mwema ni ongalikosia atala ni na mutumia weta wasila weno otoe kama munene muno wa Muimi otwana kutethia ketha we maasendu siki wathokanio edukisene kenda wese ya ni watethia kana yue tuisio kethia tuithio mone nitwana ni amandu ma grafting twese yake ndu chambe ilawe ka grafting ta maembe wakisha mumeo sino wasiame tuki na pia ni wasia kindu kisia unduwe ukwenda ethani maembe mena ndi ethani alato ameta makundi mayo sama naita alama kithekani izune nzia moya value addition kana Kwongela kindu Lato yune ndai toke nzia ile ingi yumu myotonyo tumia Kwongela Lato kindu cha mbebe no packaging kusi kui package kindu chikongelanga Lato ila waza kindu ke fresh muno sindu sia Muimi ba matunda sema mundani sema si perishable kana itona kwanangeka within a short time na kiuni kituma kisembe dia Muimi kituma kisembe dia Muimi akateketa namba kuboka nondo chekalanga chewa nike kuboka na yuyu kila kimbe kitethia aimi muno ninzi ya kupanda ondo twamba Kwongela Lato embani kindu ta maijo pandu ba utema mina kwewa okwewa kwekwoka kundi Kwongela Lato nondo beyo elaina yete yumatho wa beyo de mini akwewa lakini no tusoka tukathi tukaisopya crips na kusopya crips wemba yuongela value ya beyo de mayo sia itatu sia mayo sia sopya crips nitwa kuma between 200 to 300 grams na crips ya 200 to 300 grams yuma shilingi maana tu asuni mayo meana yoma yate kasilingi yana isuni Kwongela Lato na kiuni kitwa na kwandi na cottage industries ona kuomisieni na tutwa kusovya sinu taisu embane kindu ta processing yembe wa mina kwe wa na bandu ba yotwa sokoni wemba wina processing ndina cottage na we produce juice ukesa kwethia maembe ele matwa kumia ni matwa kuma juice ya around say 600 mils 600 mils ya juice ya mino dilute nitwa naeta na soba ina kana soba itano sia 300 mils na kilo mwa uita kwa shilingi yana wemba wakwata pesa bingi kuma maembe ni mako na isu ni wita wa value addition o kila una produce ye kikongelelwa o mani munini kikapindwa kikatwika kindu cha value yo langu isu ni wita wa mindo value addition kana Kwongela Lato ko muno twabindwa kindu for example ni juice no weta yembe twabindwa form ya yatweka juice na ni pe kwana na ndolama kunawe yo processing masya kana yembe wamino bindwa tweka juice na kwa daje kala miaka mingi mbe wa yembe kindu kyo cha ni wao ko usu nondo le Kwongela lifespan ya kindu ke sawo boka metuke website ani kitwa na kala miaka le miaka 3 na during that time no kuma wenda binda yako ya utachao ya utakindu cha utasembe thete na utakalatite nondo akikathuke yes pe ando no mabanda malu na kuke kuyo ndise na kamba ni ko ando mabanda malu tena mama inge ko you malu ando ni masoba se chips o makaua malu sometimes ando wana membe ndo makatoka crips isino tumetaleta ya mwanze ya value addition na ni Kwongela Lato monoke se in terms of durability ndo kitona kala ndo chuto amba singepete uno usuninze ya Kwongela Lato ila wapindwa kindu wakitwa wakyongela maisa kana wasyo kange wakitwa kindu kina kitoma kuweka kwa mbeza mbingi kugwa mbene kweta Kwongela Lato na iko kutuma Muimi akwata mindo ila wota sindu syaku si roll kana si londo si umia mondani ila wota si londo si umia mondani weza kwethia thoa winde na kitumi chao ne wathoa wande ndi kwithia wanaka mundu loko kuwea no kuona be riski kana be mbanga ya kindu kino kithukie kitana mbotewa kwao na kuotea wa thoa unenga wa thoa wake jumla kana thoa wa nthi nundu akwimwa mundu nake no mbaka sembanie na soko atwa mituki sokoni kitanamba kwikata kinamba thoka lakini la chapindu wachengelwa value ni wimba utona ongelwa ebinda yaku yakuta kwa ndu saidi ayuba
mundu twamba kutakini chako ndo kwenda nikwithi wa UN binda ya kwekalanga na kindu kungalikosia makweni ngalikosia kitu kondo pena moto sitangwaso ndisana wasiwi waso ndo masitangwaso ndumula pe imono nando mathio makatwa na in fact ukatewa ukona ko supermarket sipake jiro sikito kathangone ikateza mbe sino ndo moto tono metumia ta Kwongela Lato sunize ongia Kwongela Lato ngwasu kisunguzi ta tamarind na sina ito tamarind nisio sina mindo siena juice ila imbitwe imamba muno nando ngwasu nonga wala sieke wake woni na sia boile wana seumwa juice ila ibo ndwesa kwethia juice sine yoka ya pesa mbingi hata wa glass ni avicha shilingi maana ile lakini 1 kilo cha ngwasu ni shilingi 50 na kilo chuchi nikitoa kumya nikitoa kusovia nikitoa kusovia 10 liters ya juice na hii juice imwe kateza shilingi maana ile isuni nzia ya Kwongela Lato na ti chama kinene keu no mandu kwemwa maibundi chama kamana unu matwa Kwongela chao matwa Kwongela kindu ke ukethia ni chao matho wa museo ina nekana to the very practical ndo kamba nena twambo sisi ndo Lato that na sio tayari pe ndisa na wezi namba Mabuyo aya pe nze muno na mindo mbele ya value addition Kwongela Lato ita extraction for example then in nambezu uitete ni pendo matho wata kilo kana sinse mthembos umetete kibuyu kana mindo suje yokona kuthotona tambesa nini lakini umia mindo ngizu sibundene no kwesetha ukai package mbene sio kana kathi uresibu no kuthotonya ukwata Lato museo dunde na mindo benda create kana create employment then ya mindo then ya sindu situ ila to produce ya le bope le tutamba kwethia Muimi no we produce ya na Muimi usu no tesa sindu syake lakini aisoka aitea mundu nge wa upak numa waeta mundu nge oti Muimi lakini tumia products ya Muimi uyu aka create wea na akaisoka inge aitwa to the next level kwa value addition niyo nzela yonekete itono create employment syando ainge ukeza kwethia kendo keye kumaimwa kwa Muimi kitao create kita involve andu ange na those are alawe wandi meta hectares ala memba ambe na kendo ke ukeza bia on that kila mundu no kwetete kela chake na no wite kwa value addition niyo the best method ya umundu ya kuna biashara nikenda tumevukwa nzile tuna Kwongela Lato nikenda tuke kwa importance kana umuhimu wa Kwongela Lato pe nithukisio ndo mone wa mayasya kana kithanga thikitu thanacho ndo kamba ni of course we kithanga thikingi especially mbadhila si na kuyama kweni mbosila si na kuyama kweni ayuto kosa kithanga thi ndo kitesa wana matinga na ko ilovyo kona chakete tokosa kithanga thi twake package na otukunilo tu ni kana tuthango tunini tukitambesa mbingi muno ko ilovyo ndo kuyakika ko kithanga otondo wa nena bwana mwema kithanga thi mame maitu sino situ sionde ila to produce ko kamba nisia ile ambe quantify wa tikwewa tiko ko wana siendo na nzaya ndo kiana niko wana namba ne kilo ukaitha sino situ siambio manekasiana hata tutekwa sia ne kiloli ila twawete loli ba izikiende loli ya mbaka la uteka kitasi loli yeta ingilie 10 lakini tuweze kuita kithanga thekiana hata siendo sio ndani sia ile ita ku quantify kwa mfano ningonenga na example malu ni ma quantify when ni angalo kasha central ukethia kunia ya kilo 500 kila kitawa ikunia ni cha shilingi 500 mama maitu mayisikie umundu londo maitu me kilo mayisikie maile kunia ilo Lato muthemba we ekabikaba definition ya ikunia ile kwa kuyanana na mwene loli undo kwasa upaloko yendela na yumo yala shilingi maana ile kwa hiyo ngokweta ila bwana mwema wangu ulopo wa kithanga tweweta sindu situ sio ndo tweka kule chande twambe yo quantify sindu situ maitu mekiwe kiloni tukama na kilo kimwe shilingi sianonona kithanga thina choke pakiwe emwe ni mwe 50 kilos wise kwithia ni twamana 50 kilos yembeza siatha soko ya kwekekana
kana ya ukunwa ni ametho nditoneka nundu kwa tino ya ukana ni ya ukana ni ona la tu tutesa nguku nayo nguku ikokela gwe ikasiagwa ya kilo ciana ikewa yona ni mosu na kwatanga bage thine kwatanga maguya ngewa cia muthembo ucu nicio cituma Muimi atakwata kindu sindu ni cienda cikiwa mutalataloni na iquantify wa wisa kwithia ni twisi emwe ni kilo embeza cia nondo na account ile ingi cionthe ni ciende na protect sindu ila ciuma kwa tama kwa by the way kila bandu onthe ni maende na protect na maka quantify kina kia ile totewa kia nondo na nondo kuikwo kwita wa ende yuyu kukwata value ya product yenu pateu twende na ulecha sindu nthi pai mundu twatho kwa okay we kithangathi ngawa ya tani rimwe tuke kithangathi ka kindu kila kiendeka kingi kila cha kami ka kithangathi ka kilo ciana na kakauma mbeca cia nondo na ukethia twina point ya kwambia kunena ni cia thoa. Okay, ni sawa nenda tu sisi Muimi yua kindu chambene tunene yeyo loa kutukwatwelese loa lifespan ya kindu kumela twabanda mpaka balake kwisociala ta twamino uchongela value uchongela lato ta grafting usetha nicho langa ivindela ya tutumia kusia mono na tropical fruits ilasis mea ko kuito kamba and binge sasio siena ibinda tofauti the last civic ya kenda siambia kusia lakini ne mbale ibinda yasa na malama ingi imbeu loitha ivya ndwise imbeu pala umie na kwa wetelete ukila kisia wa ndwise kemba kiliata lakini nikenda weze ivya wa kwata quality ya quality ni wimbo weze embane ibembe netelete yembe ito wa apple na inacho kana manna yikuwe binda yanata niwo boka ukethe lazima tweke grafting kana tweke banding kwana na kindu kila tweka kana tukeka sindu cia tissue culture bai tweka tissue culture ya maijo nikenda weze ivya twasma me quality sindu isu cio the cia mina kusovwa kana ciongelwa value isu cio ka ukethe ni cicike bindena yo pandu ba ku miaka mwaka omwe nusu isiana mia inana kiembe kisha otone mwele kisha na miaka ile isungwa kwanza yo ambio cia ya obubu nasarini liende okay no pe ku create employment yo na sepe actors tofauti ala malika koni ni nanga na mawia Kwongela Lato you ila tuambia ku create ila tuambia ka value addition atuambia ongela sindu Lato kila stage ndibwa na players kana andu alame mengwa maiba ukilabau na andu asi wa create employment pe mundu lo kwitwa wa nursery ulo wimbwa ena miti aisioka pa yuka mundu kwitwa grafter mundu wo graft ayuka nake ailikila bubu ndwithia nake wa kwatwa kindu tuyamba tanga tuyuka tuyithia mundu ngulo o spray ayosa mundu nge wa spray andu ao nthe malikite ona support to no ila nursery na no ula muti umwe na nundu akwimba kilo mwe na party lo kuthauka peo vandu peo vikamite mwe wicethia ni kwenda pruning poke mundu wa ika pruning ula wotila amepange nesa na andu asu onthe nimekwata chao ya na kiuma no na tram ina kwimba twina mupangilio museo wa kisindu undu ciikupangwa sorry tuimina okwa metukina ndatunene yulwa kipeke ndo tukita international trade kana foreign trade okesethia ithi Kenya neto kuna utandithia na ndisianza na utwelesya undu Kwongela Lato wisethia nekutwa nikarejo sethia tuikumia sindu ndisianza lakini ithi neto ilaita import tuiku import lakini neto ku export into ta sindu ndisianza okwa kubi kindu kila jambe twenda muno obamwe na kwimba tuyenda biashara cia kumanza nitwenda mbe twimba twi self sustaining wisa kwithia nitutoma kuyikalia tuteukwata sindu kumanza lakini twina sindu citu cia kwiyithia na kiu nocho keso tumaende itwambio mama kana itupanda sindu cia utanza kila kina thina kinga ingi kitu kwanza ni kila chitu chitu cha uya na ndwisa kwithia tubikia bandu wesa kwithia ona sindu ila nini twina nthi lakini tuitwa na ku produce sindu ni muvyana nda yanondo wa information sio atunenga kwendane kwa mwe watu tegelele ngetu kwa tunene kindu kiki bathukanyo nekenda ndi wisitha ntwende na kutethia Muimi wa kamba
Mwanda musaisia wesene sabani Mutongo TV ngwatani ya mukamba nyeneta wa Steven Mwemane na Sila Mbolu kumangaleka Wasya Tala Matungulu county ya Masako na mabo maingelo wa wemi nga yatu itekelia musaisia twakomana na kenge nekende weseda no wende no tutwela weseda ntwende na komana sindo sike badhokanyo twethe ana chumwa kenge kwa kilungu kenge cha Wasya wa Muimi kwa oyuti wanesa Wasya wa Muimi.